Tuha ujuk ke beja tuha kreh akan nak ba. Tuha kamu agam lagi timfan maso menyoka hawa kematuan umur 66 na urung puto. Tuha uri nang lagi sikum tatampo menyo umur kana 25 persih lagi dapat temang ganja la moto. Tabah Kalimantan. Han lewat orang kaho. Tama ayang bak hati lahir imata. Tama ayang bak kudi lahir dih luka. Tama ayang ngan lonte habis belanja. Nyo tama ayang bak kanat bu nyan karu bangsa bodohnya. Yang salah pun betul, yang betul lebih lo. Gak salah parang ibawati tadi. Makaji BMN bak kanat bu ko. Menurut bak ulun tuan tentang tunangan jamun jino, tentang tajak bak calon tuan siagam pusuk incin bak jaro. Nyan lagi umpama bube dalam belang hukum Tuhan di puawa menurut bahi sang kadang-kadang tungku imuminan tengah lalu ataupun tengah mawa ataupun tengah kerja umrah kadang. Oh tak uji musuh bu siju uji tubi dasap baru ngelirik lagu lagi kenang bau bak kayap pu tak pegah ro desok ayu sampai karu hana mupapat. Menyo kira-kira mencupit iku tajak batungku tak taubat. Nyan betul. Sejelek-jelek orang agam tetap timfan orang raya. Setari-tari orang inang tetap langang di hati bara. Jadi makna aji kan? Nekalan timfan. Watena jami timfan yang hidangkan. Timfan yang setek jami. Timfan yang pemulia jami. Menancip acara-acara lain timfan yang pemulia acara, timfan yang hidangkan, timfan yang setet acaranya. Jadi umpama belangang di hati bara, ni kalau naju belangang di hati bara, watena perle kita gungkuah takai naga cok, menyohana bro mukero jina ataupun mukeratan mukero cumbara inan. Jadi mana aja kibam belangang di hati bara urung pre. Menyalentem dek kandung si darahnya lebih banyak ulan dek metu meba yang len pilih hai dekan laga ruman asai senangan len abeh perkara awai pacaran punuh hei abang sayang, pura malam pesi sang halekang le sumu masa bacut karu. Mama itu nak liagam bu ili dekat asli. Ai fikir le tinang krenchot pe bak senem kun agam pali. Hanju cok kagam hanau tak. Tapi napa di uro kagak lo. Na bangai. 10 boh petuah bijak urang awai aurat hanju tehah pakaian bek de ulah rahsia gop bek tak pelemah tamarit benar faedah urusan ngan gop betapa mudah nafsu bek serakah sifat bek amarah bak but god bebagah hak gop bek tarupah ubus suruh puji tegah yang larang Allah bek tak kerja.